मैं को कह रहे फुटबॉल असते, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वॉश असते और तीर कमान भी असते, डिफरेंट डिफरेंट असता होता. अवदेश में क्लासे चिच्चो स्टूडेंट है वन का एक क्लास है हो या क्लास है तकरीबन लिमिट 25 कैडेट्स है. लिमिट 25 जी हाँ. बैच 80 है और एक सेक्शन है कह रहे 25 है. अच्छा बैच 80 जी हाँ. जी शब्दरा मजलिस दे मरवान तो मले बुगवाजी है बाप था कब चने गाय तो बायदे ये वाला कार की बात मर्दों शंक के ले बुगवाजी मर्दवा टाइम ज़ियान कम मरसी ज़ियान मर्दों टाइम बुआ गए मुख्तलिफ वाला बुआ गए जो वीडियो गेम बुआ गए देखे बाज़े चीज़ बुआ गए तो लाजम ले बुगवाजी अगर टाइम दम आइए फ़ायदा है कि कम्पिटेटिव भी आइए तो का कंपटीशन है रुझान है पैदा भी मुकाबला पर से दुनिया कट्टक या सोबमंदी आई तो कई एनर्जी पैदा ताकतें पैदा कि दुनिया चूँ शिकस्त दिया दुनिया चूँ प्रोश दिया वो सोमंद करना तो ये पता होती एकेडमिक हवाले तो का हम आई तो का एक जज्बा ही पैदा कम वो देन तरह पता का ज़िंदगी अमली ज़िंदगी के अहदा हो कंपटीशन भी कि होती मसला होती जेड़ा मुकाबला करने का वास्ता एक मजने रुझान पैदा भी माँ हमें गुशल लूटम कि बाद माँ ले वो बाजी वो शानी हवाला कार भी करने हिम्मत भी दी वोशन हौसला भी दिए सपोर्ट भी करें तो ये बाबता अल्लामा सरकार जिम्मेदारी अमराइया समाजी इदारा असता सियासी इदारा असता कम्युनिटी असते तो हाँ बाहर ज़मीन भी दिया में लेबो गाजी वाला ताकि ग्राउंड जोड़ भी करना अमूदा पचके एक सवाब नीकी असते पचके मर्ची के ज़माना का अच्छे बदे जावर वदी बुद्धा कि मंशियात निशा देखे सिलकारी दुजी डूंगी देखे बाज अंदर बुद्धा लाजम निशानी दारे के वास्ता के मर्दों ले वो गाजी तो का वार भी तो हाँ चे उतर रख के तो का महफूज को तो का तो माशरे तो का मेरा इस्लाहात को का जवानी आत को का तो ये बात अल्लामा फिक्र करने की हाँ वरना हाँ पर चाहे तो का खून गर्म में ताकत एनर्जी हंसते अगर हाँ जवाने मोह का दिया मैं भी तो लाजम आप बदी नहीं कर रहा हूँ तो ये पता माशरे वास्ता या मुल्क के वास्ता राज्य वास्ता सूबे वास्ता पास मदीमा तो ये बात अल्लामा फिक्र करने की ज़रूरत है कि इनम का कार करने को भी जी इनम शुमा के लेब गाजियात के बाद मर्दमात पे मर्दों सख्ती करना या लोग मस्तमरात गवार भी लेब गाजी फ़ायदा नहीं थे तो वती थी सपोर्ट फैमिली सपोर्ट चाहिए उतर ठीक असल स्टार्टिंग मैंने मतलब बचपना चपना स्पोर्ट्स से बहुत शौक भी था ना तो हाराटी में बीता माँ अबुआ इच मना लगता पूरा मतलब फैमिली बिरात भी तगा पेरेंट्स भी तगा गुहार भी तगा मतलब शानी पूरा मना सपोर्ट भी था कि बुरा लैप पे का मतलब कि मना नको तगे मरो या दर में जनिक की है या चूशी या हालात इशा मतलब मना नको तगे मना और मना ज़्यादा मोटिवेट कुछ बुरो लैब का और तो अगर दिगे लैब कुछ करना तो भी लैब कुछ करना ठीक है अगर इंसान मेहनत वत भी करते कि चीज़ें मन लोट आ कि मन चीज़ें जोड़ बयां बेबा शर्रे मर्दों में तो वती वास्ता वती कौम वास्ता वती सूबे वास्ता वती कंट्री वास्ता चीज़ें भी करना तो इंसान मेहनत करते लोग देमा शायद दरा भी लोगा भी हाँ मेहनत जारी करते तो इंशाल्लाह कदी न कदी हम चीज़ें जोड़ भी ठीक है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मनी पेरेंट्स मनी फैमिली ग्वार बरात सजे ना मना मोटिवेट कोता सपोर्ट कोता कि बुरो लैब का मना न कोते के मना करे बात इब्राहिम मजबूत तोरा लाजो यूथ वाला मसला बाज लाइब्रेरी की कमी और जा मुलाजमत हम कमी हस्ते मसला बाज भले ये हालात तो का लाजम ले बुकाजी अक शोबे इनका दिमाग मुगे हस्ते भले ओवरहाल तो चे गेंदे गाए बलुस्तान यूथ मजबूत तोरा के लते जगह गरीबी और निजगारी या की जगह पदामा आसराती न बुगे तो मजबूत तरह बलुस्तान यूथ अच्छे बढ़ गए सर अव्वल अम्मा कोशिश करना पिचारन के दुनिया तो कर चीज़ बीते आई दो किस्में वजूहत बयान या क्या माँ जावरन के अमा टाइम अच्छा पैदा बीते या क्या माँ कि वादे गोना रवा गए हमा जावर हंसते भले देर पच जा रहा है मैं कोशिश करना ऐसे नहीं हमें के मर्ची दौरे तो का इमीडिएट काज ज़्यादा हमें कि मौजूदा टाइम में बयान मैं और कुछ में एजुकेशन है एक सिस्टम है दुनिया तो का तालीमी सूरत्याल बाज बदल होता मैं पिछारे स्पेशली तो यूरोपियन कंट्रीज आनी था
آودا اسکول سسٹم مرچی بند فیل ہے اسکول گونڈو برا یا اسکول ٹیچرا نے دستا دیا کہ یہ رجحان ختم ہوتا دنیا ہمیں کس ترقی ہوتا گسانی تو کا ٹیکنالوجی یا کنچی ماحول گونڈو ردیان کیا وات ایجوکیٹ بھی تھے سمپل بوتگن چیز ایزی بوتگن چونکہ تو یک زاگیر گونڈو رے دیم دے اسکول یا باندھ روچتی نوجوان وہ ہمیشہ یہ جوڑ بھی ہمیں بنیاد اچھا جوڑ بھی آو دا اسکول تو کا 5-6 قسمیں استادا 5-6 قسمیں ترا سبجیکٹ وانے نا اور یک کی وتی یک مزاج وتی یک نفسیات وتی یک طریقہ کار ہے مرچی ہم اسکولہ نے تو کا ماں گننا مرچی ہم کام پکڑو رس مستیں سزائے رس مستیں بڑے اے صورتیالے تو کا ماں ایک گونڈو باندھتی واسطہ چونے جوار بیتے شکسانی آئی زین ہم تشدد ایر کنگا ظاہر تا شکسانی تشدد زین تو کا ایر کنے یہ گونڈو پروموٹ نہ بھی یہ پدا تشدد نہیں مگر ہوتے ہیں اور دومی ایشن کے ماں گونڈوانا انکریج نہ کنا اوسنا نہ دیں ہوتی نوجوانا یک گونڈوی بھی تے وانی تے ماں گوشن کہ بھئی یک سبجیکٹ کمزور بھی تے ماں وقت بوتا ہمارا بایولوجی نے اتک منا ریاضیت کا ماں بایولوجی پیریڈ میں شہر لکھتا منا بایولوجی استاد گوڑ شہر جاتا میں بلوچی یک کازمان کے لکھتا ہے پتہ رندہ گونتا شیعہ رکھنا یار جان بادی نہیں بلوچی زندہ پبلش ہم بوتا بھائی تو کمن زندہ اوریجنل چیئے سٹوری ہے باہر بلوچی آزمان کتا دماغ ہوتا کہ بایولوجی ٹیچر طرح لٹ دا کہ تو بایولوجی نہ جانے بھی انٹرسٹ نہیں مل لٹریچر شوق کوتا شکسانی میں ماسٹرز کوتا انگلش لٹریچر منی شوق بوتا کسانی ہوتی براوی لٹریچر بلوچی لٹریچر کار کوتا بھلے منا لٹریچر وانے کی بوتا نون ایک گونڈو ہے تو جانے یہ ڈسکریج بھی اسی حوصلہ شکنی بھی ضروری نہیں کہ اشرا یہ سبجیکٹ نہیں تو اشرا اور یہ مسئلہ استے زاگم گوشاں پسار گوشاں کہ بھئی تیزاگ نالائے کے نوانی مرچی ہم تو بچار گونڈو فیل ہے یہ دورا جو استے فالس سسٹم ہے نون لوگ سوچ پہ کنا ٹیکنالوجی دورے مرچی امین کس کراچی تو کا منچن سیٹ اپ آتا ہے اسکولہ نے تو کا زاگ کمائنا بجائے فیس دے کہ وقت کمائنا انچن سسٹم آتا ٹیکنالوجی ہے تو جو استے ویڈیو کریشن ہے یا کہ مارکیٹنگ ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اما سسٹمز ہیں تو گورنمنٹ آ رہا ظاہر گورنمنٹ تہا ہاؤس جانے تو کا وانو کن سرپدے مردوں میں بیان کو سرپد شرم پالیسی دیا راج مرچی شرم وڑیا دیم روئی کت کا تی واسطے شرم نوجوان جوڑ بوت کت کا پر شرم نوجوانوں واسطہ ایک شرم سسٹم ضرور ہے بات جوان نو پتہ ہمارے شعر فرمائش ہے شعر فرمائش ہے عرض کے جکر نگودی ترکلے تانکی ہیر سے بزگلے جکر نگودی ترکلے تانکی ہیر سے بزگلے اوگنگے ہنتے چوچو چنا لولی اسید بو گونڈلے یک بلوچی ہے شر بوان ورنہ منی محنت پکاں شر بوان ورنہ منی محنت پکاں تو کتاب کاپی قلم سنگت پکاں بس جان جی شرف دارم نشت ابرار برکت کی آوتی تجربہ معاملات ظاہر کرنے کا لازم ہر کسی وتی فکر بھی یورپین سوسائٹی واز دی مشتن ہوا یہ مقابلہ ماں کو تو نہ بے بلے ہمیں ادارہ ہیں تو کا بعد ہمیں ریسورسز ہستا وسائل ہستا ایشان اس طرح ہمیں تو جوانیہ کارمرز ببا کہ میں ورنہ یوتھ تو کا تبدیلی بھی ہمیں بعض چیزیں تو کا کمی ہستا استاد اسکول تو کا نہیں ہستا لیبارٹری جوڑ نہیں ہستا گراؤنڈ نہیں ہستا لیب بازی ہے دیکھے جنجال باز ہستا ہوں ہر روز اسکول کالج بند ہوں لازم میں ورنہ ہن سر اچھے بڑے اثر ہی بھی تو یہ مجموعی طورہ بائی بلوچستان گورنمنٹ بھی سرکار بھی ان کا دلگوش بھی ہم پر چکے قوم راج ملک دیما کی شتگ میں بڑا ہنی یوتھ سرا باز محنت کو تھا توجہ داتے بلے میں کرے ہر نیم کا بھی توجہ کسی کاری کام وغیرہ میں یہ دیما کے آئیے وتی جذبہ وتی فیملی سپورٹ بھی وتی ذاتی کوشش بھی برزی سطح سرکاری سطح انہیں سپورٹ نہیں اس نے تو یہ بابتا علامہ فکر کرنے گی کہ یہ بابتا علامہ کار کرنے گی وہ بن گئی جی سمیہ تو دیما اچھی پلاننگ کو تھا کہ اے پی سی بعد خواہ نیم گھر ہوئے میڈیکل نیم گھر ہوئے یا ترانوتی کریئر کونسلنگ بتا یا تی مسترے آئیڈیل ہوا ایرا میں ایرا مطلب گشتہ شعبہ ترگید کا تو یہ بابتا اچھی فکر کو تھا منی تو ارادہ انو مطلب اچنے بٹ منی کہہ رہے ایلڈر سسٹر ارادہ کرتا کہ سیکنڈ ایئر بعد انشاءاللہ کہہ رہے منا آؤٹ آف کنٹری ارادہ پرسے کہ بلے کجا شعبہ تو ارادہ کو تھا وہاں گئے دن کا پیسہ لگو تھا آئی سی ایس ایس ایگزام انشاءاللہ دے گی اور سیکنڈ چوائس ایم ڈی گیٹ اچھا ایم ڈی گیٹ سی ایس سے اولی ہیں جی سی ایس سے واسو ڈر نمبر ہو ہم تو تیاری کا جی
امی واسطہ منی ایلڈر سسٹر منی مالا نا انو پلاننگ شہر ہیں کہ تو امی بڑا یہ طریقہ کار میں تو وہ صلاحیت وقت بچکاس جی ہو ترا یہ سبجیکٹ کے ونتے کا میٹرک کا 8th تا 9th تا کون سبجیکٹ ہے کو گشتر او بوتا منا بایو اور تو میڈیکل نہیں کا بون بایو کا تو شوق ہوتا منی بایو اور انگلش سکس ہے نا بایو کے شوق ہیں تو لازم میڈیکل تجربہ میڈیکل پتہ دیکھیں بعض شعبہ واسطہ فارمیسی ہستے ہیں گاؤں نبی ویٹنری ہستے ہیں ایگریکلچر ہستے ہیں تو لازم فارمیسی چنا چاہیے میڈیکل بایولوجی اچھے سیادی داروں کے دیکھیں فیلڈ واز ہاں بھلے وہ کیریئر کونسلنگ کا بدلا انو کے کنے وقت ذہن کلیئر بھی کتنا چیک کرنے کی جی شرف درہ مجلس دے ما روان تو ما جو سپورٹس کرنے گائیں وہ سپورٹس سے حوالہ لیب غازی بابتا تو یہ بابتا اللہ ما فکر کرے گی کہ ہمارا یہ نمگا یوت بابتا جیڑی کارکنگی دیکھیں انو کی صورتحال ہمارا حال دے کوئٹہ تو کا فیسٹیول بوگائیں ٹورنامنٹ یہ بڑی چیز چی بوگائیں لوگیں حکومتہ سرکار نے مگا یہ یوتھ ڈپارٹمنٹ نے مگا چنے فیصلے ہوتا بالکل سر رمضان مطلب سارے سپورٹس بیتے گا ہمیں 23 مارچ والا ہے آفٹر عید نین پدا اسٹارٹ بہنتے اور گوادر بھی ایونٹ اسٹارٹ بہ گئے ادا بھی اسٹارٹ بہ گئے سبی آئی تھنک کما سائڈ بھی اسٹارٹ بہ گئے انیہ عید پر دوبارہ پلان استا کہ اسٹارٹ بہنتے پدا انشاءاللہ سجے میچز واپس اسٹارٹ بہنتے اور رمضان پورے رمضان کل بیتے گن سارے سپورٹس بیتے گن 23 مارچ حوالہ ہے زبردست جی ابرار تو ماشاءاللہ تی ٹیم سنگتانی حوالہ شما کار کرنے کا اس کا ایجوکیشن فدانچے ڈویژن کیا تعلیمی حسابہ پسماندہ ہیں چاگی شما رکشان ڈویژن میں کہتے ہیں نا چاگی ڈسٹرکٹ واشو کے گونٹ اچھے نہ شما ڈویژن کلات بھی یا رکشان ڈویژن ہے واشو تو ڈویژن تو کا بزر پسماندگی ماشکل بھی بے سیما بھی واشک بھی تو مجموعی طور شما ادھر کار کرنے گئے شما چھوڑے شما راہ بندی یا پیش بندی پلاننگی وہ چچو وقت شما کرنے گئے چھ کرنے گئے تاکہ معلوم سکتے بھی جی میں ڈسٹرکٹ کی تو کا مشکلات بہت زیادہ مطلب ایک مثال دیں ماں بی سیما چا درکایا ماشکے لے واسطہ مارا 2 ڈسٹرکٹ کراس کرنے گی دو ڈسٹرکٹ جو می تحصیل رہا ما خاران روا شخاران روا ما دال بندن اچھا مارا وان ماشکیلا بلے ڈسٹرکٹ میں یکی نے ایشی مطلب باؤنڈریز ایریا زمین میں زمین امین کا مزہ نہیں تو آودا روا گا میں وتی دو روچ ما جنا یک شپ مخاران بیم پدے روچ ما ماشکل سر بیان تو ہمیں گپے کہ انچو مشکلات روا وہاں گا آودا اسکول جوڑ کرنا آودا تعلیمی رجحانم کم بھی لیکن انچو پزمنتی ہستے ہیں تو چی مشکلات گندے ہیں ماں بالکل مشکلات تو بہت زیادہ ہیں بھلے یک مردوں میں تو کا جذبہ بھی محلو کے واسطہ تیدلے تو کا درد بھی تھے تو چیزیں کت کریں ماودا اول ماشوتا منا یک سنگت ماشکل میں پروفیسر بلوچی ہے اردو پروفیسر بلوچی رائٹر ہے پروفیسر شاجی شمیم صاحب آپ اسی میں آتا ماشکل مردوں میں بنیادہ مارا گوشگت کہ بھئی شما بیسے میں والا یک کا تعلیم حاصل کرنے ما ماشکل والا چیپ کو تک ماشوہ دراسان یک کے علاقے مردوں میں ما راندہ گنائی کمیٹمنٹ کوتا شوتا ہوں دا مدیستا واقعی دا یک انسٹیٹیوٹ ہے وڑے نیستن کہ دے زاگانا بنیاد چک شرن تعلیم میں بدن 6 سال پیسر ما شوتا ہوں دا گڑا ما بعض مشکلات بوتا اولا ہمارا یک جاگہ رست دوارے تو کا لاتن چٹائی گفتن ایر کرتان وائٹ بورڈ 200 گفتن وطنشتن رندہ ماوتی بیسی میں ارچنک میں گونڈو میں کر وانتا تن پارک بوتا تا میدارا چا آنا ما برتن لاتن او دا ٹیچر ایر کرتن کار کنگے سٹارٹ کرتن مرچی بھی مارا او دا سہولت بعض کمی مرچی بھی ہما اور چٹائی سرام بلے ایک شرن رزلٹ مارا رستا مارا یہ رزلٹ رستا مرچی او دا 100 زاگ میں کر روانگا انچین زاگ او دا میں کر رستا کہ مانا فٹبال لے بیتا دیستگم بیج با کنگا موگشتگم بیسو مائر اسکول آورتگا بازار تو کدگا کارے گونڈو مائر دیستگم آورتگن اسکولا چل چبڑ زمیں وڑیں گونڈو صد میں ٹوٹل اسٹرینتھ ماشکل اسکولے چل گونڈو میں کر رہا ہمیں وڑیں زاگن کیا افورڈ کرتنا کنا مانا او دا ایجوکیشن دیا گان فری آف کاسٹ کیا گونڈو بوانن دے ما بروان تو مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن ظاہر ماں کوئٹہ ہے تم نندن ایجوکیشن انڈسٹریز سمجھا ہے دا شرم وڑے ماں کمانڈ کرتنا بلے وتی علاقہ نے تو کا کار پہ کرنا انچو کہ واشو کا میں سنگت تے یعقوب
ورنہ عام شرق کارکنگا انت میں ٹیم سنگت تھے ہمیں وڑ بیسی میں تو کہ ہم میں ٹیم ورک کرتا غفور بھائی چنگیز حافظ ناصر وحید صاحب عارف صاحب سیف صاحب صبر صاحب انچو کے گورگی اسامہ ایک ورنہ میں کارکنگا اوورال میں ڈسٹرکٹ تو کا اور کجا میں اب تک میں کارکنگا سال میں چل گنڈو کیڈٹ بی آر سیزن دین دیا شمارا بڑا سپورٹ سرکار صاحبہ یا میر محتبران نمگا یا کمیونٹی نمگا چیز رسگائیں ہمارا سر سپورٹ رسگنا ما صرف اون چاہے گزارش کرنا میں واسطہ ڈیفیکلٹیز کریٹ مکنا مشکلات کریٹ مکنا سپورٹ ایشو نے مارچی بھی تے موتی کار بڑے 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 اخلاقی سپورٹ رسی بڑے ترست طرح اڑان دو مسئلہ ہے ہستے گوڑا سپورٹ چون بھی بیس میں تو کا میں کر رہا او دا مخلوق ایجوکیچر ہے سرپت بھی آدھا میں بعض گونڈو سی ایس ایس کو تگا پی سی ایس کو تگا میں سنگت کو تگا آدھ شہر میں علاقے ماحول باقی واشک اور ماشکل مشکلات باز دیا آدھا معلوم ہے جندار شعور نے آظاہر تر سپورٹ نہ کا تو سپورٹ نہ کا ما گلام نہ کرنا چاہیے کہ شعور ایک پروسیس ہے بھی تھی آو سر بھی تے رندہ طرح سپورٹ کرتی مخلوق کر سکتا چیزیں قدرہ نظام جو آون شعور بوتی نے ماں وہ نہ نشتا مکار نہ کرتا نہ ماں شعور پیدا کرنا کے واسطہ وہ جدو جہد کرنا گا کہ وہ تی گونڈو ہم بوانے نا بازوان جی شرف در شعور ذہانت و اویرنس لازمی ہے وہ میں مجلس سے مقصد ہمیشہ کہ ملوک پادیں لیب غازی بھی یا وانگ زانگ بھی یا دیماشت کی ترقی بھی یا ٹیکنالوجی بھی آہنی ارزش تو اہمیت بزان سماجی ترقی معاشی ترقی موقع بتوان کہ معاشرت کا ایجوکیشن دے مارو سماج دے مارو تو یہ بابتا اللہ ما جیڑے گی جی سمیہ لس ملوک میں مجلس سا نشتہ لیب غازی بابتا گبو گائیں تو آکرا گڑسرا ہاں چے دس بندی کنے ریکویسٹ کنے ملوکا ہاں نہ ملوکا عوام سرکار من عوام ہوتی ہمیں مطلب پیغام تک لوٹا کہ آوتی گنڈور الاؤ بھی کنے اور کسانے سوچ ایر مکنے یہ سوچ مجھے کہ بھئی ایک کہہ رہے جنک کی انو کہہ رہے بعض چھے بھی تھے مطلب بعض جوانے دوڑی آج زمانت نہیں آ پاس نہیں انو بعض زمانہ چینج بھی تھا انو کا میں بعض جوان ٹائم ہے وتی چکر موقع بھی دے بے شک کہ ارا چیز کہہ رہے بچہ کتکن اما کی کہہ رہے جنکم کتکن جنک کہہ رہے یک بچہ کچھ کم نہیں اور شما کہہ رہے پیرنٹس سجے پیرنٹ کے اوپن مائنڈڈ بھی کہ وتی کہہ رہے تی مطلب دومی روچے کیا کہہ رہے تی اولاد کہہ رہے دومی دیمت تاکہ تی نام مزن بھی تی نام کہہ رہے اونچا بھی سو پیرنٹس کی ارم تو چی لس ملوکا میں مجلس چارگاہ اسپورٹس والا بھی یا تعلیم والا بھی تو آئیں تی ریکویسٹ چی تو کم بالکل سر بنی پیرنٹس ہیں سر میں پیغام ہے کہ چاہے اسپورٹس بھی ہے ایجوکیشن بھی ہرا مطلب فیلڈ بھی ضروری نہیں تو صرف اسپورٹس تو کبر ہو یا ایجوکیشن تو کبر ہو نہ ہرا فیلڈ بھی شاید موٹیویٹ بھی کرنے تھا چکن سرا بھروسہ بھی کرنے تھا یقین کرنے تھا چکن میں کا موٹیویٹ کرنے تھا ٹھیک کس سے کم مکا موٹیویٹ اپریشیٹ کم مکا لیکن پیرنٹس نہیں اپریشیٹ موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے اور موٹیویٹ کرنے تھا بھروسہ بھی کرنے تھا انشاءاللہ چک نہ چک ایک جگہ رسی بس جان تو گرس رچی وشے ما وجہ وشک لوٹان کے زالبول رائٹس آنے کیئر کنک بھی زالبول مشین نیا جسٹ فار دا پروڈکشن میں سماج ایک بلائم بہاریا ما پدرشاہی سماج باید ما بیا ما سیکولر ما لیبرل ما انڈیر پکنا پتی زالبولا نے پروموٹ کرنے بعض جوان ارم تلک منت کی شماعت کے مجلس میں اڑا ابرار تی سر مہربانی سمیہ تی بعض مہربانی جی شرف دارا میں موضوع سرحال لیب غازی بابتا اسپورٹس والا باہر قدرتی صلاحیت بچکن چوک بھی جنکن چوک بھی درست ہنستے تو باہر شام موقع دے بھی سپورٹ کرنے بھی تاکہ میں معاشرہ سماجی والا معاشی والا شعوری والا ترقی بے کم شرف دارا کو امید آنکھا مہماندار ڈاکٹر زاہد دشتی موکل بھی دیے اللہ باہر